नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गोयचे इलेक्शन 4 फेब्रुवारीक निकाल, 11 मार्चाक, 11 जानेराक नोटिफिकेशन. इलेक्शन कमिशनान केली 5 राज्यांनी इलेक्शनां जाहीर. मतमेजणी सगळ्या तालुक्यांनी. इलेक्शन कोड लागू. फुडले सुमार 2.5 म्हयने गोंयांत इलेक्शन कमिशनाची राजवट. इलेक्शन कमिशनान राजकीय पक्ष आनी मिडियाक स्पष्ट केले आचार संहिता. पार्टींच्या प्रचाराचे गियर चेंज. धुमशणा सुरू. कोणाचे पक्षांतर, कोण करता जाहीरनामे, कोण तिकेटी फिक्स करता, कोणाची सरकारी यंत्रणेच्या नावान शबय. आणि गोवा सुरक्षा मंचाक राजकीय पक्ष म्हणून मान्यताय. नरेश सावळान आमदारकी सोडली. चल्लो दिवचले मगोत. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा 1 फेब्रुवारीक युनियन बजेट नाका. गोंयांत इलेक्शन शेनवारा 4 फेब्रुवारीक, निकाल 11 मार्चाक, नोटिफिकेशन 11 जानेवारीक, 18 जानेवारी मेरेन उमेदवारीक मुजत. इलेक्शन कमिशनान 5 राज्यांच्या इलेक्शनाची घोषणा दनपारा केली. उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब आणि मणिपुरांत वेंचणुको. गोयचे वोटर्स रोल ब्रेस्तारा 5 जानेराक फायनल. गोंयांत इलेक्शन कोड लागू. मतमेजणी हे फावट सगळ्या तालुक्यांनी करपाचे थारता. तशें जाल्यार वरा भितर रिजल्ट येतले. गोवा में डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 जनवरी. लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस in Goa 18th January. Scrutiny of nominations will be completed by 19th January. Withdrawal of candidature by 21st January. चुनाव की तिथि 4 फरवरी 2017 सैटरडे. पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017. उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा. एंड डेट ऑफ पोल ऑफ फर्स्ट फेज इज 4th March. Now coming to phase 2 of Manipur, 8th March is the date of poll for second phase. उत्तर प्रदेश 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा. फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी और इसका पोल 8 मार्च को संपन्न किया जाएगा. The counting will take place on 11th March. Electoral roll of Goa will be published on 5th January. Over 160 million voters are going to participate in these elections. Colorful voter guide will be distributed along with photo voter slip to each family. Limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. Now our model code of conduct comes into effect with immediate effect as we are speaking. Commission has decided that Goa state will be saturated with VVPAT, where candidate will be required to affix photo on nomination paper. Expects all political parties and all candidates to discourage use of environmentally hazardous material such as plastic in their campaign. There will be no use of loudspeaker between 10 p.m. to 6 a.m. Media is a friend of Election Commission of India and we are very proud of it. That our media monitoring committee at district level will monitor whether these TV channels owned by political parties or candidates are carrying out publicity of their candidates, and such expenses will be included in the expenses of candidates. Goa 18th March 2017, Manipur 18th March 2017, Punjab 18th March 2017, Uttarakhand 26th March 2017 and Uttar Pradesh 27th May 2017. गोंयांत इलेक्शन कमिशनाची राजवट लागू. फुडले सुमार 2.5 म्हयने राजवट उरपाची. खंयच्याच सरकारी प्रॉपर्टीचेर राजकीय एडव्हर्टिजमेंट करूंक मेळची ना. गोयचे सीईओन मिडियाक इलेक्शन कोड क्लियर केलो. खंयच्याच राजकीय पक्षाक सरकारी गाडयो वापरूंक मेळच्यो ना. सगळ्या पोलिंग बुथांचेर व्हीव्हीपॅट वोटिंग मशीनां आसतलीं. कंप्लेन करपाक आयोगान 1950 टोल फ्री नंबर लॉन्च केला.
The first would be defacement of property. We have instructed all the landowning departments like PWD, Power, Forest, Municipality, Panchayat and everyone that as per direction of Commission, the defacement of government property has to be removed within 24 hours. Defacement of public property and misuse of public space, it has to be removed within 48 hours. Defacement of private property has to be removed within 72 hours. And Commission has issued a very clear guidelines that there would be no political ad even on the paid site on government lands or government PSUs like railways, like airport, even like electricity poles which are having the paid sites. But on these places there will be no any political ad. There shall be a total ban on use of official vehicle by any political party, candidate or any other person connected with election, development, construction related activities within 72 hours of announcement of election. The CEO and DO means collectors, they shall obtain the list of works for reference in case of validating any complaint on violation of MCC. First is list of work which has already been started on ground, list of fresh work which has not started on ground. As you know, as you are aware, we are putting in all our ads. We are having a toll-free number 1950. Any person can file a complaint with respect to any matter on this toll-free number. We are having our Facebook page, that is facebook.com/CEO Goa. This page, we are trying to educate public, interact with public, and public can also give feedback on the adherence of Model Code of Conduct by political parties, the contesting candidates. Goa will be the first state in which we will have 100% of the polling stations and all the ACs would be covered by the VVPAT machine. So this is a unique achievement in which we are expecting around 20,000 persons to be on election duty. It may be more. That figure will release you once we get the clear-cut allocation of central forces. दक्षिण गोंयचो इलेक्ट्रोल ऑफिसर कलेक्टरान इलेक्शनाच्या तयारीचो रिपोर्ट मिडियाक दिलो. दक्षिण गोंयचो SP आशिल्लो. हे फावट मतदारसंघांचे काउंटिंग चड करून तालुको पावण्यार जातले. तशें जाल्यार 11 मार्चाक वरा भितर सगळे रिजल्ट. Notification will be issued on 11th of January. The last date for acceptance of nominations is 18th of January. Scrutiny will happen on 19th of January. Withdrawal of nominations will be by 21st. And the counting of election for all of Goa, for all the 5 states in fact, is on 11th of March 2017. So with that, the process of general elections will come to an end. Having 42 flying squads in South Goa, that is 2 per constituency. Of Honda Taluka is now coming under the South District. So with that 21 assembly constituencies and 848 polling stations. So now we are trying to do the counting at that respective Taluka level. So Vasco will have a separate counting for 4 assembly constituencies. Fonda will be having for 4. Fonda and Dharwad will be taking up 5. 4 of Fonda and 1 of Dharwad. Then Kepe we are taking up 4, including Sanya, Kepe, Kutsade and Kankon. Salset will be having 8 constituencies. It will be done here. But we'll have 2 sets of counting halls and all, 4 and 4. That is what we are trying. Let us see, the EC has to give us approval for that. The 6th of this month, out of total 1,998, 1,305 arms holders have deposited weapons. Since we have only 2 days, we would like to appeal that they should come and deposit their arms at police station. Those people who have been exempted, they did not deposit the weapon. As regards to preventive action, we have taken action against 1738 people
under various states of 107, 109, 110. This will continue till the election gets over. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इलेक्शन कोड लागलो. पहिलेच दिसा पॉलिटिकल पार्टींनी प्रचाराचे गियर बदलले. राजकीय धुमशणां सांजे सावनूच सुरू. म्हयनोभर चलपाची. इलेक्शन कमिशनान फक्त म्हयन्याचो प्राझ दिला. कोण उमेदवारांचे लिस्ट जाल्यार कोण जाहीरनामो फायनल करता, कोण पक्षांतर करून तिकेट घट करता, कोण सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर जाता म्हूण कुता काडटा. बीजेपी 5 वर्सांत कितें केलें कितें ना ताचो रिपोर्ट दिता. दिवचलचो आमदार नरेश सावळ आयतारा एमजीपीत चल्लो. बुधवारा ताणें आमदारकी सोडली. दिवचल मतदारसंघातले तमाम मतदार, बहुसंख्येन मतदार मोठ्या उमेदीन, मोठ्या आनंदान परत एकदा मोगो पक्ष दिवचलेन हाडपाक आनी सिंह ही निशाणी घेवन फुडें वचपाक तयार जाल्ले आसा. 8 तारखेक आमी मोगो पक्षान सगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर, म्हज्या हितचिंतका बरोबर हांव मोगो पक्षांत प्रवेश करतलो. बीजेपी जाहीरनाम्याक लोकांच्यो सुचोवण्यो मागता. वता वता थंय सध्या बीजेपीक मांडवीतले कसिनो, रिजनल प्लान, ओडीपी, कूळ कायद्याचेर जापो दिवच्यो पडटात. आम्ही मिडियाच्या मार्फत समेस्त गोंयकारां एक विनंती करता की तांणी तांची मोलादीक सजेशन्स, ओपिनियन्स आनी गोंय कशें आसचें हाजेर आमकां हे माध्यमांतल्यान गुगल फॉर्म्स आसूं, ईमेल आयडी आसूं, फेसबूक पेज आसूं, ह्या तिनी माध्यमांतल्यान आमकां सजेशन्स धाडची. कॅसिनो आमी आमचे डिफिकल्टी सांगल्यात. आमी रिलोकेट करपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आहा. बट आमकां पयशांची गरज आहा म्हणून सांगल्या आमकां. तेका लागून आमी ते जाता पळय ते भाशेन आमी कंटिन्यू केला. शक्य तेन्ना आमी ते बंदूय करतले. पैसे मेळटा म्हणून कॅसिनो कडेन एडजस्टमेंट करता अशें म्हणटा. पैसे गावतात आमकां मान्य केला पयलीं पूण अजून आमी सुरू करूंक नासले. आयज पण बंद करया म्हणटा पळय तेंच्यांनी सुरू केल्ले ते. रिजनल प्लान मागीर तुमगेलो मीडियम ऑफ स्ट्रक्चर तो एप्लिकेबल सोल्युशन जावना. तुमी एप्लिकेबल सोल्युशन सगळ्यांक मान्य अशे प्रश्नाचेर कितें करता. पळय एमओएचे आमी समजता आमी जे सोल्युशन काडला पळय ते मेजॉरिटी पसंद ना. दिस इलेक्शन विल बी अ रेफरंडम फॉर दॅट ऑल्सो. ओके. लोकांनी थारोवन हे केला ते चुकीचें केला जाल्यार आमकां मान्य आहा आमी चूक केली म्हणून. पूण आमी समजता की आमी मेजॉरिटीक जाय तशें डिसिजन घेतलेले आसतले. मेजॉरिटी म्हणजे मेजॉरिटी पीपल. मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल. मेजॉरिटी इज ऑलवेज मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल, नॉट एनी पर्टिक्युलर कम्युनिटी. देवेंद्र देसाय कुंकळे शिवसेनेक रावता. कुंकळेचो तो आदलो नगराध्यक्ष. काँग्रेसीत सुमार 17 वर्सां काडली. कुंकळेचो सीट खंय शिवसेना काडटा. शिवसेना हो पक्ष आमी जाणून घेतले 30-40 दीस की ते मुंबय, महाराष्ट्रात कशें ते काम करतात, कशें समाज सेवा करतात. जे राजकारण फाटी दवरून समाज सेवा ही त्यांची मेन हेतू आसा. जावं खंयच्याय कम्युनिटीचे जावं इन्स्पिरेशन घेवन आमी ह्या पक्षान आमी जॉइन जावपाचें ठरिल्लें आसा. दाबोळेक कॅनिथ सिल्वेरा अपक्ष रावता. ताणें आपलो अजेंडा डिक्लेअर केलो. There should be sustainable development because development at present is at such a fast pace and it's just becoming a concrete jungle and there is no sustainability. Like suppose we are coming using a car, the fuel used, the fossil fuel for it to be produced has taken thousands of years for it to be produced and we are exploiting it at such a fast pace. And we have alternate sources of energy, the sun, solar, renewable sources of energy. But the fuel and the mineral oils is controlled by the oil mafia. The technology is there, but they don't want to promote it because then. आप म्हणटात तांणी तांचो मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. बीजेपीन करून दाखोवचो. फाटल्या 5 वर्सां जे पार्टीन सरकार चलयला बीजेपीन तांचो चीफ मिनिस्टर आसूनय ते ताका चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेअर करपाक तयार ना आनी इनफॅक्ट विड्रॉ केल्लो आसा. तांच्या स्टेट इलेक्शनाच्या ऑफिसाक भायर तुमी पोस्टर पळयल्यार फक्त नॅशनल लिडराची चित्रां घाल्या. स्टेट लिडर एकूय ना आनी चीफ मिनिस्टर फेस तर कोणूच ना. आज आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी आसा जांचो क्लियर लिडर आसा, केपेबल लिडर आसा आनी ऑनेस्ट लिडर आसा. माध्यम भाशेचेर बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक भायर सरिल्ल्या गोवा सुरक्षा मंचाक इलेक्शन कमिशनान पॉलिटिकल पार्टी म्हूण रिकॉग्निशन दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
घेऊया एक ब्रेक.